Operation Abhayas nationwide identified districts sing the Sathagadoriba Sugumaba mock drill exercise see civil defense preparedness ama yingna bagi maike rom da sanction laiba khongtang sida state city state level drill ama ikoina Home Department amasung Relief and Disaster Management Department dagi lead role lobi re haraga district administration Imphal West Imphal area ge oina assign to birakpa sigum laba taksida with all the stakeholder departments aduga main oina general public amasung all stakeholders da achuba SSP bagi amasung ngasi gi sathagadori ba sigum laba mock drill sibu cover tawagi matang da achuba thokdang lobi riba DIPR gi side ai mayam bu nolok po uchari casualty or any eventualities building nam kai sidi koi drill ni natra actual scenario the building nam kai bi ai casualties tholok pa yai ko mai ulang tholok pa yai natra adugi scenario du mai tra yai hebi wakalon du thamaga for today koina sida blackout the tourism state museum and then Johnstone state disaster response force national disaster response force mokoi da noina mating pang heraga casualties evacuate to potpa safely puthok minarakpa adu da no yaw ko try the bunker same ni ko bunkers kadai da lai so this is NCC air wing ko foreign gi noina pangba yaba mating piba yaba nakoi da any assigned tasks kumba ma noi gi senior na hire pa laibra akoina simulate tawrisi air raid haidi war plane gumbana koi da rate chatharak pagi simulation ni ko so from fire service directorate siren will be blown siren konkani siren kon police na round siren chatharakani once adu madu simulate tawrini haidi adugumba eventualities ama thui hena koi assume tawdoi ni ko
na akoi cover tobiri se akoi kari kino har kanda air raid lakpa matamda akoi na enemy dagi akoi gi camouflage na khumjalaga akoi gi state government office se akoi protect to na bagi damakta sem sajaba akoi gi mock drill amani mayam si akoi yinbiu akoi na kamai tong na enemy da khangan na ba makha da u jaw u cho ba mayam ju khin bani sina tapadi si mafam sida akoi kai sum laite haibado khangan na bai damakta akoi gi state office se akoi gi government gi museum office se akoi mamal yam laba office se enemy dagi akoi na kamai tong na protect to ge haibado akoi public mayam da uchaba